Fatiragem, um farol, Fatiragem, um farol. turabatumiye mu sharing mu commenting mu liking mu sharing subscribe kuri channel mukoresha muri base cyane ubundi muzaze mubona ama video meza Manchester turayifana cyane ndebe ibijyanye bya Manchester ubwo mu Manchester oya icyatuzanano shalom turabasubije cyane mu gitondo tuherereye i Kanombe ku kibuga cy'indege twe tuje kwakira umubyeyi wacu Aposo turanezerewe kandi twishimiye ko tuza kubana nawe mu giterane butangira uyu munsi Stade as a Family turaza kubera kuri eglise yacu dusanzwe duteraniraho mu izindiro Calvary White Fellowship Ministries. Turabatumiye ntihagire ubura, natwe turaba duhari, kiratangira uyu munsi ku itariki 20 amasaha ni 11 z'umugoroba. Guys, turabashaka mwese muze tubane, turabishimiye cyane. Thank you. Guys, turabatumiye mu giterane dufite icy'imiryango cyitwa Stade Family. Turabatumiye n'umubyeyi wacu. N'umugisha kuzabana nawe mwese. Turabatumiye. Turabatumiye n'abatumirwa benshi batandukanye mu mujyi wa Kigali. Uri kubyica abatumirwa twareke. Mani Yesu Tumirwa nagwa. Uratangira uyu munsi ku wa gatatu itariki zingahe ubumvishije twagira no shalom bwoko bw'Imana muza makuru ari mu izindiro hari umukutano ukomeye uratangira kuri uyu munsi ku wa gatatu nose turamenye ngiye oya umva rero ikintu biga kugenda nimba ari mwebwe batatu mani grip wina ugiye gutangira natangira kumwana kuze muzahita
Shalom shalom bwoko bw'Imana. Gari mwegera bisa nk'abegera. Munyegera. Abantu bababwira amakuru abandi. Ntabwo ari ibintu byabisa naho twatubwiye. Ko turavuga amakuru kugira ngo abantu Mwegera ndashaka ko mwegera. Twaba tuganira n'abantu babaganira. Gutyo mwabikomeje birabananiye. Ese kigiye nabwo no. Feeling guys. Shalom shalom bwoko bw'Imana. Mwaba muzi amakuru ari Ugira amaso gutyo Sinzi. Okay, bwoko bw'Imana. Mwaba muzi amakuru ari mu izindiro. Hari umukutano ukomeye cyane. Uzatangira ryari wo? Uratangira uyu munsi wa none saa 11 z'umugoroba. Tuzaba turi kumwe n'umubyeyi wacu Apotre dukunda cyane. Erika n'abanga kukote tukifatira hegiriye. Amahoro y'Imana bene data turabashuje cyane aho muherereye mu matumire mu giterane dufite hano kuri Calvary kizatangira ku itariki 20 kugeza kuri 24 z'ukwezi kwa gatanu. Ifite insanganyamatsiko ivuga mu strong family, a strong church through discipleship. Usanga mu Efeso ibice 4:15 kugeza 16. Turakuraritse uzazane n'abandi tubane tuzaba dufite ibihe byiza. Imana ibeho mu bishaka kare.